fashion design garment na dressmaking guse obusoni bwekianga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara kimashin echekerero n'ebindi binge nkwegeliye bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeliye bare igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata computer nebintu ebinge by'okwegerya ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamali tankuruko alpato maliba mwalimu manne ogetwebe technical training institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yewecha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igorye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru cyo ase emechi n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke gitwebe technical training institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Getwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana ugetwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate miasita in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Were wianaine mwanjo mwirigireria Getembe Television karibu sana sekiunga jinsa inye chabono obutukori tukorneri sabato chitariki 10 mutinyi Januari mutinyi mutangani kigima bu mwaka uyu iga wechiri bubere 25 nomo karibu sana tujari kuyasanga senjira ere ingikeranu kigima ereta kuruko Matilda ubaigwa na Veninyaboke kurwa sensemo yebe manyerero na nekero tochaka nigobono chisukuru ekero chigenderete guchingira amachibu ya matemu osama chibu amaya ya matemu iyo mwako eta yekirasi kerige komena kabere nigobono aborokiwa na bwiga babwatani be chisukuru kurwa ase ebunge ya Kitutu Chacha North ye county ya Kisii bono banyari gucengera amachibu amaya ase chinsemecho na boigo kurase skuru ya Nyaguta mixed eyo gotoka meanyari bari chache county eyo ya Kisii naro nigo bagenderete gucengera aboroki wabo banyara okorabia kegima ase amatemo yo muri kito Daniel Ontiri no robot rasinchira engirano kegima
omogoko bubuyo boiga nigogendererigwa ase skuru ao ase bunge ya Kitutu Church North me county ya Kisii asa boibori be skuru ya secondary ya Gituri me asensi bagokera machibu yaborokiwa gwetania emiemo na 42 abanyorete chigrade chogoswa university bateba ngwetera somukia no gwetoma goto bata bana 256 and breakdown yes science twanyorete minus charenge B plus charenge 15 B plain charenge 36 B minus charenge 48 C plus charenge 46 C plain charenge 56 C minus charenge 49 D plus charenge even na atwa coordinate tokamakanyora direct entry wale chete university direct bare 147. We are proud of Geturi Secondary School and I believe that it is by the power of God that this has happened. Ana baito bakorire bia aso mwana ona bwate C+ igongo getekerengo kire igoro mono igo abarimu amona abanafunzi egasi mwatokoreire rengia gwetera somo principal ito bono moche momente mini kubwatekana muno mwarimu atebe tani ariende no 9 point something asense mwende amachibu amaya nigachingirwa ase skuru ya secondary ya Bomura ya Itibo yegotoka ase ward ya Munyerero bunanonye na ase milindo yo gukora matemo manene no mwarimu muya no kuburwa murai okimweka ose chaplain asigeka abamura baiga bada bange babo bagakorye buya chinga kiyechicho elia ya baiseke ya Itibo tetigiri magega aiga ababo 40 nigo boigo barachikogendereria amasomo abo ase university ao aiga Kenya na korengana no mwarimu munene obubisi bwabo no kwegena na konyora ekire kiabo. A lot of prayers were done in this school so that the results 2025 are done with a lot of integrity, which we have inculcated in the 5 or so years that I've been here. So, as a principal of the school, we have been talking of it can be done without any malpractices. It has been proved to many of the stakeholders that without cheating, we can still pass. Now, this one is reflected if you look at the table, or rather the performance table. We have been having gradual improvement from the year 2020 when I came in up to now. So anybody can attest that we are working towards improvement. Taria yoka obia no mogoko nigo boigo bia sara ase skurega ye secondary ya Nyaguta yegotoka ase ward ya Kyogoro imeye bunge ya Nyaribari Chache ase county ya Kisii isiyo boteneri umosubati Janet Nyanyuki skurega nigo yarigetie umubaro munene ase muganobo asabarukirwa 32 boigo bakorete buya. This is the first time twanyora abana abange mano bago join university. Up to this time, utobwata abana 35 bakoende university out of abana utobwata 145. So tolina mogoko manene mono asa matokea ayamaya. Omwaka ulio eta utobwata abanafunzi balinge very hard working. Bali gokoromuki sana na balimu baito bakierwa bakabashughulikia bakabatwaire chigiredi chichingia. Nkurubatere gataseni kya gatembe kurega se county ya Kisii leterene nguru kwa Daniel Untiri Wancho murigire kaunti ya Nyamira etari gutigara magega nero nigo gatie chiskuru chigenderete guchingira ogokorya buya ase amatemo ayoyo yo mwaka oite klasi kerige 12 gatie chiskuru chomurike tofati gadi Gisemba anyara gutarera munabona skuru ya Nami SDS secondary na boigo skuru eri ya Banyaruka ya Gekendo ya Gekano nigo nero ekoretie buya kigima abo asibono korengana no muriketo chinyarete usaboroki wabange banyarete gokorya buya na boigo nonye chimina sko chaboroki wabo nigo chiachete igoro kigima ase entunda intangani kigima nigo eskuru ya secondary ya Nami SDA ya Nyarire wikia emini ya isano nemo hichinukuta isano isato ingana ya gendereire guchengerwa performance ya skuru ye nabo ya improved. It actually almost doubled. Ekiagera the other year it was 3.2, a mean of 3.2,
Last year tukacha mean of 3.3 and this year tukabe mean ya 6.812. Bono rende abana baitete ntwabwate we started with a B+, abana batatu. Then B, we had 20 candidates running at the B. B minus, they were 14. C plus, they were 11. C 1. D plus, they were 3. Kurwase skuru yabanyaruka ya St. Teresa gikano nigo umwarimu omonene Sister Mary Stella nere atebira machibu y'umwaka oyo nigo bairanete maiga yekorenganiwa na machibu y'umwaka oeta engana atebire nigo barache kubeka omukya omonene ase umwaka oyo kurende nigo bachengeire ogokorya buya ase amatemwayo ase aborokiwa 52 na 52 ase aborokiwa 52 ebere noyomo abo bakorete amatemwayo bachiete university. Mwaka huu tulipata alama ya jumla ya 7.66 ambapo tulikuwa na negative deviation ya negative 0.89. Ninaweza kusema kwamba imetupatia changamoto kwamba tuweze kujipanga vilivyo mwaka huu, tuweze kuona ni lipi ambalo lilienda vibaya. Nase okorokuya bwane tyoko bwatana kwa baiboli abanafunzi abanyene esukuru amone community nege nagego tokonya ase skuru yega ikera tokobwatana kurwekerisia twabwatana n'abarimu twabwatana n'abanafunzi especially kara toko bara astinse muje kumoika ikera gara Nyasaye atangaine ibinde byonsi bikora ubuya nandi byasoke amatoke amaya Wika ase skuru ya Nyachururu ime ye wodi ya Busamaro nigona barabwo bagenderera hochengera ogokorya buya kwa ule ushindi ambao tunajivunia kama shule ya Nyachururu. Matokeo yalitoka jana na shule yetu iliweza kuchinyakulia alama ama mean ya 7.423 ambayo ni ongezeko kutokana na mwaka uliopita 2024. Huu mwaka tumeweza kufaulu kupeleka wanafunzi 75 kati ya wanafunzi 122 waliofanya mtihani huo. Sisi upanga lakini Mungu ndiye hutimiza. So venye wanafunzi wamefanya hivyo vizuri inaonyesha kwamba kuna kazi imefanywa hapo, na hiyo kazi ni kufunza. Tunafunza 24/7. That is kuna remedio ya usiku, asubuhi na mchana. Mimi kama mwalimu ningependa kuwahimiza wale wanafunzi ambao hawakupata grade ya kwenda chuo kikuu waweze kujitahidi. Kuna mengi ambayo wanaweza fanya kule nje, wanaweza ingia college, wanaweza ingia TVET na pia wanawirishe talanta zao, pia wanaweza fanya vizuri na kwingine ili kuimarisha hata maisha vizuri. Chingaki echecho nigo umwarimu omonene bweskuru ya Nami SDA nigo asiodibuna ogosirwa okonene okubanyora korwase eabisi yomobunge o West Mugirango Mosque Stephen Mugaka naboigo amagenderero ayo gegwikirania ase skuru eyo nero esababu enene ya machibu ayaigama ya konyorekana igona inde ngakerera inde CDF ingo tokonyere buna bane birasi birari bibere ya toroserati abana abagocha boche ba CPC ebagocha osoese birasi biyasa ebiyo CDF yeito ya toroseiri under the leadership of Lichumbe MP ito Steve Mugaka Wakiri egasi nengi yago kora ebirasi birimo birore they are very nice abande bagocha barore indeed bachire in senior secondary which is a good work. Hinko reporter Gatembe koraiga se bunge ya West Mugirango yegotoka imeye kaunti ya Nyamira Inje Fatgad Gesemba.
na sensemo yende niko barebiriro abaibore na abanyakenyoro abonchukanaine eskuru ya sekondari ya Bugwendo PAG eyo gotoka se wadi ya Magombo ase bunge ya Kitutu Masaba county eyo ya Nyamira niko bono banyari kwe murunganire obuteneneri obobe ase eskuru eyo nakogania buna mwalimu munene bwe eskuru eyo anyare kung'anywa rimorioka aiga kubwatekana na kiria buna nigo aborokiwa abo baikaransireta matemu yekirasi kirige 12 bono banyarete konyora emini ya 2.9 eyo korengana nabo batene abo batebire ne erekerengo gense ikigima nechinga kiechecho niko batebire mubaro bwaborokiwa ase skuru eyo nigo genderete gokya kigima engana batebire bono etachikoreta omugoko na bwigo amatokyo mayasa matukare bosio mulikito Daniel Ontiri na roboti rwa Senchira ikobwatia omwaka eta nigo yaringe na borokiwa 52 noyo mubuka gwikekero tokogenda mbeo nigo ere na borokiwa 20 noyo mubuka amagacha ye talimaya buna nonye kebwate birasi bisaine asa borokiwa gwetanieri bwemo abukare nensemo aborokiwa bagosomera na bekorolekana iga Kurugeita otaraswa tayari wakuro moyo nebirengo bya masomo birase skuru ye asekiribuna nonyene geita na kongu kogororwa asekibwa tomo chando ingo kwanira eskuru ye secondary ya Bugwendo PAG ye gotoka Magombo ase county ya Nyamira yesa matemwa yiri tukuligoro omoroki wobo omuya ke masomo enigari gete grade GD+ nobo mwario grade GD- ingana yagendere kongose birengerelio au andake asingencho yobotenelio bobe. And so far what I have observed is not encouraging. The school is on a very bad state. Very, very bad indeed. And considering that the school was founded in 1978, and at one time, the school comprised of 1,000 students. Abateneri be skuru iga gose sponsor inse ye kanisa ya PAG bateba omochandororo monene no mwalimu we skuru iga omonene uyokorengana na barabo ole omorebi yata utali gwakana no nyina bakori emiremo no kagere gutumeka kibese che skuru bobe. It's alleged that the principal is a big drunk, is an alcoholic who came to school, to this school, just after rehabilitation. And even then, we expected that after rehabilitation, somebody can change. He didn't change. Even then, he is now worse. It's made the school appear like it is no longer a school. Wakumirie, nabere igo. To wanchabuna omwelio nigarolekanete se skuru iga omwelio womotinyo kyando mwako eta nonyina asama temo manene yo mwako eta ige bachite ekabetiriria omokonyo ye akayatenenera tarehe 24 January 2024 galente bitabu ga kabisa ine 121,200 omwako yo kaera kurwa bwongocha na atebibwa abantu bali bakobeka jise yo aguchibese mbayo njikoboli ngai bakale ngabakarale mbuli bona kara bakarale munyako ngachibese muna abantu moko ngepenatu none penatu turi gupimerwa watebwo kunyusa tumaragata turi tuko. The secretary general sponsor, he wrote also letters complaining about the school to the regional, to Nyamira County, to sub-county. I brought them and I served them, and no action. Aselio gilimo abaibuli nabateneri abaiga nigababolia akwisiko limorioka asokoirania obwansu wa masomo na maskani ase skuru igenkoro na ndo abaibuli ndomo dageti asokora maene pino modageti tiagende skuru ga skuru eto ya chirense bakabone ta eto koera grade 10 ninja korete ebera atwaro uwo bagocha asengenje baigule ngomwani mora ya trangat effort time bafanyika skuru buna bagore gasi mbali wakano. As a sponsor simuhitaji kabisa, as the community muhitaji kabisa, aende nyumbani kwa usalama. Sisi watu wa vita. Serikali tunaomba sub county yetu na county yetu, fanya kazi yenu vile inavyohitajika. Mkiambiwa jambo litekeleze kwa wakati wake. Na the principal ambaye anakuja lazima tumjue ni nani na kazi anayoifanya, ni wapi anatoka, na vile anakuja hapa anakuja kufanya nini. Serikali amwezi lazimisha kufanya sarakazi na kuharibu shule zetu.
asomokito bokomorigia koigwa korwa asare nigo twatumira asa baiga batigara no kwegena bunosi na chigonchoreria nkuri boteregeta sene kiaga tembe kurega se county Nyamira ilitrane ngoro kwa Daniel Ontiri. Mwancho murigire nekera borokiwa abaigwire chiskuru mugavana bwe county ya Kisii musike Paul Simbarati ni govono araire akuseni ganya ari kuraria asinchira ya bene buna emiroberio yokwena no wechi form chechi basari gochase aborokiwa bekirasi ya 11 na kelia ya 12 muroberio no nyari guchakari tukuria Jumatatu chitariki 12 mutinyo igo mutangani kigima eguchakira ewiki egocha nigo boigo anyari gotabuna chiskuru chia orogongoro wa Gusii nigo chanyarete gukora bia nekiraburiria abaiburi buna banyare gutwara kwegena abana babo bonsi banyore chisemi chekerengo chekeigoro aiga se county ya Kisii. Tiangire libageria bene gutakira abantu baitu bonsi no mugabana wa Kisii umwaka omuyumya nabo gutangasa kwena no chiform chejibasari asa abana baitu ba grade 11 na grade 12 asa chi constituency chikobwatia chitariki echi na chiform chikoigwa a constituency yabo basi ekopik chiform korwase chiward cheno chitariki 12 na boigo a constituency ya Bonchari na South Mugrango na Elitukelmo chitariki 13 chitariki 14 na constituency ya Nyaribari Chache na Nyaribari Masaba tariki 15 na constituency ya Kitutu Chache South na Kitutu Chache North tariki 15 na constituency ya Machoge Chache na Machoge Borabu. Abanafunzi ba gosoa grade ya 10 barawe bakuganya mpaka banyolera admission numbers chabo na litranya kuba chiform chabo gochibese chabo etogo chigacha mpaka ba soire chiskuru na ndetwarolre mbara bibatabwati besa tumaye kuba chiform echo chinga kichecho tate ntakere abanafunzi bali baite tamatem congratulation na bali mutetete moko moyo ntune county walimo kunyara go join vocational training centers ntore tayari kuba konya mugende na masomo ligontegete mugende mo register ase vocational training cheito abali mbaroro kubeka tole byombo byobosoma mbiya mono nyasaba seseni osomwa koyo moya keratogende to kuba kolegasi na mwato chikire. Wancho murire goswase amangana siasa omo uyo kabere mukonyi bomburayi wense musikeri gathiga shagwa ni gatuguteirare chinkuma buna ereni garo mugesaku nabo igokubwaterania abantu borogongo ro Mount Kenya nigo atebire buna ndiri barenga abagesaku kango egatia barayi bali barembiye serikali angoti bari konyoro gosirwa korwa ase orogongo ro Central Kenya gose Mount Kenya nigo atebire nigo banyarite gukona nerio gerimo nabo igokomusira usikumwakira chikura sobonge umuske William Ruto ekiro arego service nekiro bono batebire nabantu banje tomorembe nabo igokubwaterana watabwati kwatana na Kondowensi. Mimi ndio nilimsaidia akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Nilienda pale mlima nikasanya 3.8 million vote nikampatia kiti ya rais. Kufika pale akakuwa mjeuri. Akanisaliti, akasaliti jamii ya mlima, akatugeuka, akatupiga, akaanza kutuita wakabila. Siku tulikuwa tunamsaidia alikuwa anasema sisi ni wangwana. Saa ile tumeamua tumemalizana na yeye, anasema sisi ni wakabila. Sisi tukichagua William Ruto alikuwa Mkikuyu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa Mwembu? Sasa anaona sisi kama ni mali yake kwa sababu tulimpatia kura. Hiyo kura hiyo tulimpatia, tukiamua tupatie huyu Kalonzo atadu. Unajua sasa mimi nilimwambia wewe William Ruto, mimi nilikusaidia na watu ya mlima ukakuwa rais. Nilisanya watu ya mlima nikakupatia. Mimi nitawasanya wote vile niliwasanya kukusaidia kukupeleka nyumbani. Na ndio sasa
hataki nifanye mikutano, anatuma goons kunipiga, polisi kila pali, kwa sababu anajua mimi nikiongea na watu huko nyumbani wanasikiza maneno yangu kama dawa, kwa sababu mimi ni mtu ya ukweli. Sasa ananizuia niongee na hawa, lakini mimi nimejipanga siku hizi. Akinizuia mimi navaa vizuri, nang'ang'ana, naingia. Jana alinikuwa na nikatasa kufika hapo, nikaongea na watu 20,000. Ndani ya hiyo watu kulikuwa watu kama 300 walikuwa wake. Walipoona vile ametupiga na tear gas wakapiduka. Asenkwane yo yaye musikeriga Gachagua niko toko genda mutimo komoke kurende tobosoko skakendera kubwatie kionga chinsa inye chabona muregoba chinse mochiria cha Facebook na voigo YouTube tunyore buna Getembe TV kwira na tore na yanda mangi kubwa muno kurwa serikali yenene. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha, amatanga, chinyangi, chibirthday, mesangirikano yechikanisa, baby shower, anniversaries gose ekinyoro kinyomo, inyangi gusugo kwa kuyomino, emijega bunabono housewarming parties, engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibaita bobale nobo manyibiguro nigeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726. Karibu sana na ndio mwancho muligire tunyara kugendera ase kionga chinsa inye chabono muragoba niko bono ukonera obosibole bwechikanisa nigo egati yabarai bono banyarire gusaba serikali enene tebasa gusonana no bokoreri bwechikanisa aiga asinse ya Kenya bakorawa no musike Kalonzo Musyoka na boigo musike Eugene Wamalwa nigo bono batebere chikanisa na bochikonyara gwetenenera na boigo bokoreri bwae na bochikonyara kwerigereria choka chinyene.
we want to categorically say hapa, it is wrong to regulate the church. Kanisa. Hey, na hawa watu wanasema they were prayed into office. And I know some of you here are friends of William Ruto. Mwambieni, this one is a no-go zone. This one is a no-go zone. The freedom of worship is guaranteed in the Constitution. So that is where you must start. Before you do anything else, look at the Constitution. The freedom of worship is guaranteed. What does a guarantee mean? Pengine tutoelimisheni. Unasema sisi hatuna akili, tutoelimisha kidogo. Sisi kama United Opposition tumesikia sauti ya the United Clergy wakiongea hapa siku ya leo, na msimamo ambao umechukua ya kwamba hii serikali ya Bwana Ruto isiingilie makanisa na isiwahi kudhulumu ile haki ya kuabudu ambayo kwa miaka hii yote haijakuwa interfered with by any administration. This is going to be the first administration kuingilia makanisa. So we stand with you as the United Opposition in saying, Bwana Ruto, the freedom of worship is one of the most sacred freedoms in our constitution. Na sisi kama upinzani hatutakubali hii serikali iweze Umurai wense umuske William Ruto nigo anyara wekirana ase skuru y'oboroso ya Koilel ime iye county ya Uasin Gishu ase obochori wa mashinani gose grassroots elections obore obwekiama kia UDA chinga kicho nigo bono anyara kwera buna ekiama kia UDA nigo kigendete kuyarigania kigima na bigo nigo kibwate chisera echo kirachikoba echingenjo bono gochase abakenya nekiratebire kiama ekiro gitene imara gose kiama ekiro gitari konyegerwa na kioge koreta uburayo buya hane mono aiga sinzi ya Kenya. Lakini leo tuko na mpango ambayo tumetengeneza kama chama ya UDA tukiungana na Kenya Kwanza, na tunataka kuendelea namna hiyo. So wale tunawachagua leo ni watu wa muhimu sana. Sijui kama mnajua hivyo. Wao ndio watatusaidia sasa, watapanga wanachama huku kwa ground. Alafu ndio tutakuja tuangalie ile kazi tumefanya in the last 5 years. Alafu sasa tupange vile tutaelekea uchaguzi na vile sera yetu itakuwa tukielekea kwa uchaguzi. Tuone ni mahali gani tumefanya vizuri, tuongeze. Tuone ni mahali gani inahitaji kurekebishwa, turekebishe. Tunataka chama iwe inahusisha jamii yote. Kutoka wazee, kina mama, vijana, PWDs, wafanyabiashara, professionals, wakulima na kila mtu. Na mimi nimefurahi ya kwamba watu wengi wamejitolea, sio hapa peke yake, katika counties 20 katika taifa letu la Kenya. Kufikia jana tulikuwa na candidates. Tulikuwa na candidates 1370 wanaomba kura katika viti mbalimbali katika counties zetu 20. Na leo Wakenya mamilioni watajitolea kupiga kura ndio tuwachague viongozi watakaosimamia chama. Chama ni ya muhimu kwa sababu chama ndio inatengeneza sera. Na ile sera chama inatengeneza ndio inatumiwa kuendesha serikali. So chama ndio inaendesha serikali. Kwa sababu ile mpango ya bottom up tulianza hapa mashinani na watu wa chama. Ndio tukapanga, tukafanya mikutano kila county, wanachama wakasema tunataka mambo iende namna hii, tunataka kilimo iende namna hii, tunataka elimu iende namna hii, tunataka biashara isimamiwe namna hii. Mkasema tuweke biashara ndogo ndogo, mkasema tuweke CBC tunyoroshe, na mambo ya funding ya watoto wetu shule tunyoroshe, mkasema
Chomurigiria na sekiunga chigosori nigo bono ababwatani betimwiri ya Shabana na boigo timwiri ya Gor Mahia nigo banyare gukwanira ikiminano igitindi ikiukira bege kwenekiwa ritukoria nkyo asegeti kia Gusii Stadium bakorawa n'umunyakerugo bwetimu ya Shabana Jared Niverton nigo bono banyare kwenekia buna oburendi bwekirengo kigoro muno nigo bwabekirwe ase chinsema echo ekiro bono baboliri amashabiki ya nyare wesokia bo babonde bwensi butaiyo. Ningependa tu kuwajulisha ya kwamba ile game ambayo ilikuwa imetarajiwa ama imekuwa ikingojewa, game ya Shabana Football Club na Gor Mahia, kikao ambacho tumekuwa nacho asubuhi ya leo kutoka kwa wasimamizi, kutoka kwa federation, wenzetu Gor Mahia na sponsor, tumekubaliana ya kwamba kila kitu, maandalizi yote yamekuwa yako sawa. Mpira utacheza kesho katika uwanja huu wa Gusii Stadium. Tumehakikisha ya kwamba kila kitu na mipangilio yote imekuwa chinzia ilivyokuwa imepangiliwa ama kulingana na vile tulikuwa tumeelekezwa. Kwa hivyo ningeomba mashabiki wetu wote kutoka sehemu za Gor Mahia, Shabana wapate kufika katika uwanja huu kwa wingi. Hakutakuwa na off yoyote. And I would request particularly Gor Mahia fans, please adhere to the instructions, adhere to how segregation has been done, adhere to where the checking points will be. The number of seats are limited. So Gor Mahia fans, please arrive early, buy your ticket, take your seat. You will be on the right side of the stadium. I think possible to ensure that we have a very peaceful game that all of us are going to enjoy. As a security sector, we have deployed all our officers from Kenya Police Service, Administration Police Service, and the GSU in different sections, different areas, as within the town and also within the stadium. Also, we have the traffic team that is going to ensure that all traffic movement within the town are going to move smoothly. And as everyone has spoken, from both Shabana and Gor Mahia, we've held several meetings, both in Nairobi and Kisii, to make sure that tomorrow's event will be very smooth. And we are in agreement that we are sportsmen. We are here for football, and tomorrow is going to be a great day. So I want to ask our fans, this is more like a Nyanza derby from both Gor Mahia FC and Shabana Football Club. Come in large numbers, come early, because you know this is an area that rains a bit early. If you come on time, this will be a very smooth event. And we're also thankful to our security agencies in Kisii. They've been very cooperative with us, and we have made all the arrangements in place. Mwancho murigiria sengane yo yekimenano egitindi kirakorekana asegeti kia Gusii Stadium igati timu eri ya Shabana na wigo timu ya Gor Mahia no tugukorere kiunga chinsa inye chabo no murago bakorende tubasogoska kiagero moroberio o weekend jam kuno rachokoretwa nere DJ o ngo sora stembeo asechin chinga kichinke chire ebosio ngoro kwa Matilda Ovaigwa na wigo veni nyaboke korwa save manyero nere Wilfred Matunda okoretera chibichani riogi asenchera engekirano gendera kobera imbe ya Getembe TV chinga kichonsi. Gitebe Technical Training Institute